Some see will be asking. Oh, I told the beer and send you away more. And my one a day. You need say about say like say youth and now say our daughter and a near few pound a year with you said they you a day. So when you're not so wouldn't say didn't say who and so yeah. What obvious was about them. As I feel to say, by name, so not mistaken here, but now him so wow here. And can't say, I'm not supporting abortion. But so, innocent child, Abaliase, now, Obe man and life, I am miserable. And I saw when we now, two baby, as I said, Emfra, and I say, in fact, I know what film, I sure name one dear. Any cafe now, I can walk away abortion, grand fitty, I see any 3 months or you was at one proper, I can hear better. Miracle, Papa San said, and money be brain and tear our papa, I pay my own young. The brain and what a teacher said, baby, only enough just to get a child, keke. And for Obi Diobesi, sister, I won't pronounce any 9 for Mumpa, Medenya answer, watching me. And so be my young and almost dear, just almost 2 and almost say no. Make away and not just say, I buy you an unknown lady because as a year new or back roy. According to and I mean, it's autopsy, Bemuna say, betting me. I no crowd of a area move farm area who want my running in an obey your test to be a mojani apolani, dear 7 yeah, what more dear 9 months, and you saying Busumi and Chrome. Atinia Chima, I was shakolaya or that ahwe mu ebuya mu a na chese onye 1 month akola anase 2 months you say akola we nya be 3 months bi e o di timi nu ni baby girls no efu a efuye ni de den a eba na enti watimi awawie 9 months ekuta akola na o sha akola ye ni mu innocent baby a oni boni bia wole mu efili kan o bia ni ne mu na amajo wananti akodu epuano etutu format as a ungozie no wamuzie mpo fuano a enkoto ne mmuane jese niema wo ho no abayo ya bomode etutu form de akola na hye form ho no e de ade asan akata ne so a jese ade chi ya area fo no eba be hu ye na jese akola no okokora wa ye ya mutu kra orphanages adults wo Ghana bebrebe yi na enti no abayo ni nyame anka na koma se me de me be yi koto orphanage na bia da chi bi ma dwen ebesesa ama makwa kofa me ba ana se bia se be ma ni mpo na anje nse no na be ma ni mo abufuo e na nti wodi yese ya akafa ne koto orphanage e bia na nyame asesa be me ya greda ko ama wa baba be pacho abusua asa na yebeto asem yesu wodi mo yehwe video oh wanyungo boy. Mama Sala, one Johnson said. One said. One question.
Awe. Mensa so mo boy. Abusia se wo ewudi sem a enne Ghana mfo bi mu anase Ghana ma bi mu eja chese ensem frakra akola ketu a wonni mu hwe a chese wodi na pakoto hoi eya asefem papa eya asefem enema we nyina esisi because of the pressure in the country premical pressure ewo man bebia because of COVID-19 tino ewo bebia mo na so Ghana yeda so wonne ma pa ye ni ne ma pa nka brofo fight for Ghana say ye niema bebre ye be film ana say blacks ni bebre be film no matini aba be fa ye man no emu niema a emu hia o say so o fa niema de ye wonne pa ewo Ghana nke say ye man say ye blessing cry one of Ghana should be one of the African countries and say ye bibia etutodin na so ni nyina mu ye mpanifo no atena so ye de omo besi oman na no se ko omo mbra mesom ye omo meye adwuma mesom ye nti ne ye de omo besi ho enso me ya ye se adwuma ye de omo ba se omo meye no eno mo mu no mu refie no se omo beye mako pe ene wo mu ye papa bi ni your friend is saying free education yeah fine papa boade ebi mu wo ho a mo ma me no ni sika say free education amanka enye so mbeko school akwa sua nimdie school hu hia na mo mato dan so ana efie nyansa so de no eno so hia papa me kasa na me kire se empenifo a ye ni mo ene obehu na obi esisi dan wo trasako no de rent obehu na obi chese V8 kasa kese no mo de demu all nam street super ehu street children niema bi say ya na etoda na street children na ye niema bi say etoda so anya street children normal children pa omo tisi omo so wa awofo ehwe omo na ye niema bi say na obebisa say adan na omo ye bi say ni nyina na say bi wo ho ana pressure ne maame ni bi ne papa ni bi ade bi obeyi ama ne dia ato aduane adi enu nti ekomo de na be ma bi daada no na o ma ne coins bi obeba ni ne mama no na enu so ede nyinsan aba wo be hu no oni buafo bia na enu nti na so enne ano obehu na rubber bag ya chechira kola dem enu obehu na kola da bola so enu obehu na go tem na kola enu obehu public toilet ni esi akola da toilet ni eya reko eya asefem say aban no ehwe na creating agencies for all this kind of people na emwa or mine youth na especially youth na if you hono ma the street children na egu hono no bebre wo ha ne ma pa ewo mu those children are there because they have nobody. There are stubborn kids or more parents sure ma omonam street so all right no so but there are children who has nobody sure ma say near omo betimi aya ne so betna street so asese sika ni nyina ye bisa say amai oban penifo anasa aban eden na why afa ho the disabled and na kwan so obo say no biti ho eketu aso no na traffic mu esese sika ni nyina sans edin so so bebre eba aban ni ense enko ho ye na ebe say omo nani nko ne ma bi say hu na omo nyina ka ho ena ye oman ebotoa eba ako chese enema bebre obehu so aban we aba betena so obesi no na oye project bi fufuro ne betena so awajai wa forget here no ete so ono so beye ne de ye papa kufo esi affordable houses akabush joma amade ono so beye akabush akufu ye papa excellent akufu ado so be abe ono so be ye bi wo hono mo ono so be ko beja ban fufuro be ba ne there is no way so be to aso ni nyina ye sika say asa sika we nu ni nyina no that if those affordable houses mutimi si yempo na mudi bi tu also enkola eni na nam street so mpo no ye bi omo begu ha no mo ndeda ho no na bosu bibia na se na wotwe bia ye donate niema kakra moma sa awo etututugu eni niema basa armed robbery ni tramadol no ni niema no eni nyina nketo obetwa san so obi mo ho a oni bi obedi nti no de no bekwa kobo gang na ode ne kobo gang fo na nyomo nso be kire no beye. It's all the pressure in the country say na me di kan ye ya yesra mu orphanages ni bi wo ha omo nje nkola no
But there are some orphanages who, if you take your children there, they will take it. Some like outskirts orphanage home. I will go there say antiema. Ono wo dia kwala ne kona wo kan how train na oti obi ase. Ehu hia se ode obekwa dada no aka kyen se binya kwala no wo kwan so na mede na aba da bi ka eye wo ba aka kyen se ye me ameba. Na emom se ni se enti ena mede na eba obegye na hwe no. Enu nti aban yesrem agencies na hu hia ye pa. Mo ma ye nhwe na monye nea ese ne fata na yede mu besi ho se mo meso mo man ye mfoma besi ho se mo medi ska ne ko asa yesra mo pa na mo amo ye sa ne ma we nyina mo se enkola on born newborn children etutututu omo bu no so ene mo amo nye ne ma papa wo man yi mu nyame entwia mo nyina mo ka bebi amo bia ene de maka ma asem tell me buofu pa kola ya sema ma buofu na aha na medi mu besi medi ane akoso akokua anta aka Queen Phoebe apa akoso na subscribe to your YouTube channel na follow your Instagram Twitter eho hia me pa and na Facebook na jaye comment ewo your comment section na say asundwe so ni abotre ni odo so e ma ye fefefe wadwe nchira wo fa asemi hu no ja to wo ma ye fefefe makra mo da sene merci